Učimo se tajščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. เตรียม Pripraviti. ทำอาหาร Kuhati. หั่น Rezati. สับ Sekljati. ฝาน Narezati. ล้าง Oprati. ล้างน้ Splakniti. ำ ทำให้แห้ง Posušiti. ต้ม Zavreti. ทอด Cvreti. อบ Peči. ย่าง Peči na žaru. นึ่ง Kuhati na pari. คน Mešati. ผสม Zmešati. เท Naliti. เติม Dodati. อุ่น Sigreti. ทำให้เย็น Ohladiti. เสิร์ฟ Postreči. ชิม Poskusiti. ปรุงรส Začiniti. เสด็จน้ำ Odcediti. ปิดคลุม Pokriti. ต้ม ล้างน้ำ เสิร์ฟ Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.